Iramdam asibu tangdu laitadaba fibamda laknaba ngasigi Delhi-da kauriba pestok adubudi pangal kunaida hainingai leitana thagatpa nungaiba fawi amadi mai pakpa tok ama oinasu adubu Oishanu adubu pestok asida maitai kuki amadi nagagi MLA singbu yakhalaga pangal community buna ignore tawramba haibasi akanba mawungda pangal kunaina yaningde haina amuko ki president SM Jalalna fongdokre magna makha taraduna lamdam asigi puwari gi tangka kayada achauba thaudang lauduna lakliba chawrakna lak ahumuk lairiba pangal community asigi MLA ama fauba pestok aduda yahondaba Bharat lenga ki karamba thaushilno aduga Manipur lengakna convince tawdribasna karigino matungdadi community amabo side tawba asi tawbiganu hainasu president na pangal miyangi mihut sinduna thamki hairi The Ministry of Home Affairs na Peace Committee CM kiba government chairman wala CM kiba idosu community bihut si Lalu tuna nagasi juga tuna kaya na minabini. Ada bos. Handa ki siapa inisiatif sudah bahan dengar na kaya wakil lagi lagi. Kaya wakil lagi. Ang community set sa donaret di school to bili gumawa ako fonsa. Siya kuda naturuan naman wala. Kaya yung mga tiba di Okay. Balance पूरा करेंगे हम ना न्यूट्रल कम्युनिटी में नंबर से लोग काम प्रूव किया है मैं तो सीमेंटिंग कम्युनिटी में ना वही बात मेरा शांति जो पॉपुलर लेवल का नंबर से पूरा ये तंग क्या है और वो सब बता उसका तो हमारा या तब बनना वाला अच्छा Sedang kaya lo kita dalam kami berkomunikasi dengan bakal kita jawab bila kalau mungkin keputusan kita panggil community sih apa ini apa sih mungkin sih menurut saya cuma ini berset sih dengan kita Kami menjadi kita itu no, dengan Manipur dengan Malaysia, lepas kami berada orang dengan solusi dan menjadi bersama dan menerima ada orang yang ada masalah.